Salam dostlar, sizler менен кайрадан эле A23. Бүгүнкү видео бизде игра жөнүндө болот. Кандай игра десеңиздер, бул игра азыркы учурда өтө популярдуу жана хит. Бул игранын аты Free Fire. Бар жоогубуз эле билет болушубуз керек, жана ойнойбуз. Бүгүн мен ушул играны ойноймун. Сиздер обзор кылып турасыздар. Кандай королевская битва ойнойсуңбу же битва отряд ойнойсуң десеңиздер, мен битва отряд ойнойм. Кандай кеттик анда. Мен баштаганыма июлдун 28-29 баштаганмын. Почти бир ай. Бот элемин өзү ойногоным бот эле. Кандай кеттик анда. Блядь, это просто охуенно. Голодовала, и на душе тебе забрала. Край твоей будто игрушка, она львица, а не кошка. Она меня голодовала, и на душе тебе забрала. Край твоей будто игрушка, она львица, а не кошка. Она меня голодовала, она меня голодовала, 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 голодовала. Баягы 3-чү раундундачы электрический заводдо сонун болду, оттяжка сонун кетти. 148-ден 2 кетти жаңы автоматта. Достор, мен ойногонум өзүмө жагат. Сиздерге жагабы, жакпайбы комментарийге жаза кетиңиздер. Жана 1ден 10га чейин дагы балаңыздар. Эгер ушул видео 20дан жогору лайк жогулса, мен дагы Free Fire жөнүндө тартам. Сиздер менен болгон A23 саламатта калыңыздар. Достор, 20дан жогору лайк жогулуп коелу.